linge kwamsa phege gelam ne inji jongdam shebe lesen dina le ya thrin linge la nanchu de dewi thangi ni ngo de shyen en thangi thangbu de le ya phagcha le ya inge thone propensity propensity thanan gi khashi gi tendencies chi tinde ya pheju tang na ge thendo phagcha le ya propensity da tendency khagi pheju tang na digi anybody le ya chokshe le ya inge thone contentment dusre shamblinge linge la dini de sidublan kandis pechu dango yime tingu du shuyin tangbude tendency la dus pechu and this year there's a tendency for younger children to learn languages more easily sedusmlaya pu chunchun dinzol dosta lelawe thone ki jayagi dosta phaja yore sigure pu chunchun dinzolaya there is a tendency sedusmlaya dosta phagcha yores sulalana in younger children lochunga dinzola to learn to learn languages sedusmlaya ki jayagi more easily sedusmlaya lelawe thones Twendo bu chunchun dinzel bina dosta lelawi thone ki jayan la ya dos phaja tinte yaw re sure niba contentment ge bitsin contentment is the foundation of the true happiness contentment is the foundation of the true happiness dismalaya ani choshi de digi ngom de shiza re sure twindu da contentment lana choshi che and is lanere the foundation lana shiza che of the true happiness dismalaya true happiness dismalaya digi ngom de sur tindu to digi ngom de shiza de ani contentment ham choshi deres kabdila choshi sudismalaya dujung choshi laya duskure la se sinsinam badalaya tuchina